Ini litum hanang ke phake nang litum kado ka beda chinilo da ka Karbi Anglong ko ansi corruption pinike nang litum ta chini bomlo pen litum da Karbi Anglong district congress committee ahin pen da president da abatay lo nang litum han ki paklang je dak nito masi embang ko son sin corruption ke claim bang la so lama ke batay lo nang nito matinglo ke banta rata tinglo ke banta so la so puthaksi pini litum APCC media spokesperson Mohan Rong Priya ke haya alang sinang litum han nang briefing ko je nitum dak corruption ko anma pen ko son si la so bostu bang litum nang litum chini nangji ratum chini nangji la so pon nang paklang ko Kebang Mapulote, lahai ke hadir Hills Area Department dan kapat terang dokumen seluruh lahai ho. Yarli ko an si tangkawan gomma pi ne ma hadir. The Hills Area Department man si kapat terang polol. Non an hadir la council la baje SOPD kado wepen tengah. La dan Central Fund Special Grant Aid, Chief Minister Special Package, Finance Minister Special Package. Kata wepen hadir kuti suri kebat dulu tangkap lakukan. Lapen kalbi arah datang kalbi ngelong arah datang awak sailong de. Awak sailong de tu bang kosong lo. None tiga datang tahu dalam kontraktor datang tahu dalam. Council la company son ceplang dalam. Company pun sia ke teglong he nili bangke. Lasi di kuat tahun pen apara ke nohok ta klarbor tahun teglong ni nohok ta lapen laso klarbor pa di Karbi Anglong kai bang lo pulo de di kuang bang lo pulo de Karbi Anglong develop piglo pusikitin ji ke klaim tangan dim coba klang poco po aku ke klaim tangan dim paklang poco po Karbi Anglong ara tu ke noya isi ta tangan lilong di a kontraktor ta job ta we isi bet a family itu Kuti paro laso la biku tahun 7-8 kilometer atuar aparmansi. Lasi non nili kado we Karbi Anglong rat dumhan kacuning riji pu bangke. Non ne poile BJP government ke bang tulo pulo de Karbi Anglong arat ke kiviro na tusi ke teglong lo. Kiviro long leta company dumhan la corporate Agusti tu kan si long leta peglap. Gitu emetam Karbi Anglong Autonomous Council pen kaciklem na iya kam. Suppose solar project. Emane council pen ciklem dat mi ke. Ciklem ni ke revenue kan ko. Laban kita ada ni non ke ada ni pansipi. Emetam ciklem lo kuno ada employment generate ko. Long lita metan council revenue ongko tangka ke bang ko pi phan lo tangka mal hai kam taklem phan ge la ko chodet phan kali ge ko ane border be ke public sector unit tiar lam nei polo department do agriculture do veterinary do son tiar employment generate ko none son bang kali si none nangka ko an ma ke bang dala ko mat thak de chodet belega department i am tana thak phone de kachini dengte chuputa e revolt ta hai la sinili ka chinu riji pu bang dak pen le hadi parem dun det lo pulo te chiklo joni jon thom chupat dup pen BJP phan parem det pulo te Karbi Anglong arat tum kisung pen job ji nili la sigit teglong nili parti alam bat dan nili kongres bat dan ahok alam kopi ma lale insai tha Karbi Anglong arat tum dake kapak lain topik lo 10,000 crore ne episode sini pakai filing ku pun nili Karbi ala Assam Chief Minister akhir hai Dr. Himanta Biswa Sarma hendak cuning rilo dak Karbi Anglong long inquiry padotha SIT dak asamson nang bitha lasi patingo elo nili hal do ki purne jasa ta amisi bet matke purdenon e lasi amiwang sini di paklang ko parke episode si paklang ko hal